Pozdrav svima ljudi, ja sam Komši. Današnjem videu ćemo da testiramo petarde. Kao što možete vidjeti da u današnjem videu ćemo da testiramo škorpiju, veliki pirat, mini pirat, 5 puta pirat, eksploziv 1, eksploziv 3, eksploziv 2, trouglić, crackling pirat, mini pirat, ninju i ovu sitnju pirotehniku ili ti dimne bombice. Tako da idemo na video. Znači ljudi, prva petarda je mini pirat. Mislim da je to prva petarda koju ćemo da testiramo večeras. Znači sad ćemo da je postavimo ovdje. Sad ćemo da je zapalimo. Ok, znači dobro je pukla. Mi idemo na sljedeću petardu. I ljudi moji, sad ćemo da testiramo mali pirat. Znači testirali smo mini pirat, ovo je mali pirat, znači nema neke prilike razlike, ovako izgleda mali pirat. Sad ćemo da ga stavimo ovdje i sad ćemo da ga zapalimo. Sada bi trebalo da pukne, čini je kao ovaj prošli. Ok, ovaj je pukao, veoma solidno puca, znači isto kao i mini pirat, možda čak malo jače, tako da preporučujem ove petarde. Idemo na sljedeću petardu. Ok ljudi, sad ćemo da testiramo crackling pirat. Znači ovako izgleda crackling pirat, ima jako veliki fitilj. Ovo je jako dobra vrsta sitne pirotehnike. Evo ga. Znači ovo je crackling pirat. Znači evo kako puca crackling pirat. Evo, kao što ste mogli vidjeti, jako dobra petarda. Dobijete 20 komada u kutiji za 175 dinara iz Mirovice, tako da idemo na sljedeću petardu. Sljedeća petarda jeste veliki pirat. I sad ćemo da uzmemo veliki pirat. Stavljamo ga otprilike ovdje. I sad sve što preostaje jeste da ga zapalimo. Na niskoj strane. Evo ga veliki pirat. Evo, kao što ste čuli, to je bio veliki pirat. Iako, ovo je, ja mislim, najosnovnija petarda, veliki pirat, dobiti 100 komada u kutiji. Tako da idemo na sljedeću petardu. Ok ljudi, sada ćemo da testiramo ninju. Ninja puca 3 puta. Znači sad ćemo da testiramo ninju. Brzo. Kao što ste čuli, to je bila ninja. Na put 3 puta dobijete isto 100 komada u kutiji, tako da idemo na sljedeću petardu. Ok ljudi, sljedeća petarda je 5 puta pirat. Znači 5 puta pirat. Ok, puklo je svih 5 puta, tako da isto odlična petarda. Idemo na sljedeću. Ok ljudi, sljedeća petarda koju pucamo jeste eksploziv 1, tako da sad ćemo da je položimo ovdje. Ok ljudi, sljedeća petarda koju testiramo je škorpija iz Oriona. Znači polažemo je ovdje i palimo. Ok ljudi, sljedeća petarda koju pucamo jeste eksploziv 2 iz Jorgeta. Znači eksploziv 2. Upala je ovdje. Stavit ćemo je ovdje na sredinu. Ok ljudi, sljedeća petarda koju testiramo jeste eksploziv 3. Opet iz Jorgeta. Znači stavljamo je ovdje i eksploziv 3. Ok ljudi, sljedeća petarda jeste trouglić iz Mirovica. Tako da sada idemo na trouglić iz Mirovica. Ok ljudi, da kažem nešto još o ovim petardama koje
o kojima nisam baš pričao, koje sam snimio na stativu. Znači, što se tiče Truglića, jako kvalitetna petarda, nikada je nemojte bacati iz ruke zato što jako brzo puca. Onda tu je škorpica. Škorpica je isto jako solidna petarda i ja mislim da se ona jako puno isplati zato što dobiti dosta komada. Eksploziv 2, eksploziv 1, eksploziv 3, te petarde su isto jako dobre petarde, znači pogotovo eksploziv 2 i eksploziv 3. Tako da preporučujem skoro svaku petardu od ovih koje sam danas pucao i jedina mana ovog videa jeste što je sniman po mraku, pogotovo za onaj 5 puta pirat i ninja i tako dalje, tako da nadam se da ste uspeli, barem da vidite nešto, tako da to je to s tiče ovog videa, nadam se da se bacite like, ja sam komšija i post.